Hola, bon dia. Avui us teniu que vacunar contra l'hepatitis i la papil·loma. A mi em fan por les agulles. A mi també, i em marejo. A mi no. Vull ser el primer. Abril i Laia, endavant. Hola, que us fa por les vacunes? Sí. No passa res, no fa mal. Què passa si no em vacuno? Que et pots posar balances. Exagerado. Molt bé, ja està acabat. A que no ha fet mal? No. Molt bé. Adéu. Adéu. Que em vagi bé. Tia Jiménez. Hola, que et fa por les vacunes? No. Ara, llavors, ara... Molt bé, ja ha acabat. Adéu. Adéu. Que et vagi bé.